bersama Indonesia Pratama Organizer. Oke, spesial maka yang punya Jayanti. Dari siapa ini Bu Besan? Bu Besan. Bapak naik dulu dong. Bapak, si Bapak mah. Terima kasih Pak. Pak Emon, Bos Baso. Wanci purit surya rek pamit. Rekam mana? Hujan letih ngari rincik. Alah. Siapa lagi? Bapak sini. Pak, ayo. Konebat. Sisi basi sir Jayanti. Jayanti kemana? Hujan letih ngari rincik. Kingkila berpating kolebat. Sisi basi sir Jayanti. Jayanti naikkan janji pas ini. Bapak sini. Nah hudangkeun rasa cinta. Bapak Besa. Muka lalakon duaan. Sisi basi sir Jayanti. Dede sayang. Bersama keluarga besar Besan. Selamat. Ibu siap diawitan siap. Sok sawer. Ibu Besan. Bu Besan. Ibu Besan. Bu Besan. Pak Besan. Mama sayang. Wanci purit surya rek pamit. Rekam mana? Hujan letih ngari rincik. Kingkila berpati kolebat. Sisi basi sir Jayanti. Selebak. Pemangsa sarep narik datang. Di barengan kingkila ombak letik pating siriwi. Sisi basi sir Jayanti. Jayanti naikkan janji pas ini. Mama sayang ngahudangkeun rasa cinta. Jayanti muka lalakon duaan. Sisi basi sir Jayanti. Pokoknya mah nadana naraek. Keluarga Ayo besar nama. Besan. Naraek nadana. Bapak Jiwa kurang seru. kaset. Naik dulu sini. Ayo dong. Mama sayang. Wow. Ibu, ini ceritanya mau ke kantor lagi Bu ya. Terima kasih Bu ya. Mama Terima Besan. kasih. Wanci burit surya rek pamit. Hujan letih ngari rincik. Kingkila berpating kolebat. Sisi basi Jayanti. Pak Edi disiapin lagunya Pak Edi. Kemangsa sarep narek datang. Di barengan kingkila banan. Ombak letik pating siriwi. Sisi basi sir Jayanti. Jayanti naikkan janji pas ini. Ngahudangkeun rasa cinta. Jayanti muka lalakon duaan. Pak Komon, siap Pak Komon. Sisi basi Pak Komon yang punya kawasan sana. Jayanti. Naikkan janji pas ini.
cinta. Jayanti bukanlah lakon dua, sisi basi